ki khbar bamantak sengi. Kimat bakongsan, na unang san hima. Do kensan ki kali basuba kle hak peniang, let jurip ke KSU. Sapriang ka video bayasyo ki arkan hon, dang tokit ki pulit. Balai pra ke jingtay, hato kot ke jing bhakat ka do bilad bapenmi ke MCCL. Kam kinong mikmat ke MDA, ya ka JJ kum ka skim MLA, AITC. Penbena pajba ubak sounder banyakon election na mokorwat. Klat na ukna basya tenra kali hajuai. Hadin lai sengilap ya kamet usamla basya rong Ringkat kijingja umat lalit tep ya ubak Edward Walang. Ngadawa badai ban penmi no ya kakai pot basya siat ubak Cherish. PT Saukme. Sungau tenat uting shop batpuran habapau perthai kajingruai senem nawar penusla. Naki san poin prapukandai lak kilong yeng hajela. Ar poin lai pusan lak balayo na ka JJM. Mi kijing perta hakiri Arab ban boykat ya kimar na India. Da usop pailen on penkho ya kajabo hakawa kirhu khla bat lunar. Play Chief Justice ya kayeng bishar bapura ka District and Sessions Court. Yo PhD uba cyber lang karsenteng. Yo kobit khandai biang sa iwe. Ngajit kini ban pensungau sapi. Do kensan kikali basuba kle hak peniang. Let jurip ke KSU. Kato kat ni kali kila syuduk la kaduk hi tang kato kat ni por hadin bekila dep thep peniang patrol nakawai na kajaka thep peniang kabadon ha kasundong nong spung West Khasi Hills. Ya kani lalap da kakasi Student Union KSU West Khasi Hills. Hadin bakalayo ya kajing ujor na kato kat ni kitrai bat nong nya kali. Hadin bakila the peniang na katai kajaka the peniang ya kabala tip kerteng kum kanong Stone Highway Patrol Station. Na kaliang kinong kitkam ke KSU kila yathu bakite ki kali kibala the peniang kila syuduk la kaduk hi anda kila poi hakawai na kijaka hamau lingkar West Khasi Hills. Bat kajing ujor jongki kalong ba kidon jing suba ba ka peniang bakite ka khle lang bat ka Ka KSU hadin bakalayo ya kajing ujor marmar kala leit banjurip ya kitei ki kali hapo mau lingkar. Kabadai ka surak ba nong Stone Shashilong. Ha kaba kidkhot ka KSU kila lap ya kajing ya pher jong ka peniang kaba ki mekanik kila say na po katengki jong kitay kikali. Kumta kaseng kalayalam ya kitray kali bat kumju ki mekanik siya katay kajakat he peniang kabadon ha kasunong nong spung. Layaturu baha kajing late tokit jong ka KSU lakenno balalap ya kajing sisya. Bat hadin balaya keren bat kitray jong katay kajakat he peniang ka KSU kala dawa baken siu ya kabay luksan jong kitay kikali kibalado ha kaba kitray jong katay kajakat he peniang ru kila menjur ban siu ya kabay luksan. Susu ka KSU kamaham jur ya baro kijakat he peniang kibahap hapo West Khasi Hills District bakim day bandi ya ka peniang kabaladon jing suba. Henry day kabanlong ka peniang ka bapaka nang ba kipait ba bat kikali ken omdan jing thut ha kalenti bat lada kaseng kanang lap biang ya kabakum kini kamban se ban khangno spor. Hakaju kapor kaseng ka kentu ya kinongnya kali haba kithe peniang bakin sungbaha ban simru ya karisid na kijakat he peniang kenang ban pensuk bat pentikena ladadan kanu ka jing bombiang. Sa kane ka khubor. Sapriang ka video bayasyo ki arkan hon dang tokit ki pulit. Kawai ka video kala sapriang state ha kirinsan lat pathai khubor ha kasngi ublay ha kabala sakhi ya ka jing yasyo ya dat ha pedeng ki arkan hon ki bam ithu satya ki dei ki e. Katkum katay ka video katay ka jingja kala jah madan golfling Shillong bala sakhi ya ki arkan hon ki babun pai ki bala yasyo ya dat para maki ha katay ka jaka. Ubay ubri ubayay lenti ha katay ka jaka wala pentip ya katay siya pasca beat house ha ka porsan ar porsan janmin. Ki pulit ka pasca beat house kila late marmar siya katay ka jaka. Henry kem syam lalap syu yano ong USPCT ba Vivek Sim. Ulaya ru bahadu menta omsyam ladan manu ru bawan sekmat ban ujor halor katay ka jingja. Syu ula benrap ban nakaliang ki pulit kila dang tokit halor katay ka jingja. Sa kani ka khubor. Klat na ukna basya tenra kali hajuai. Ubay ukna badang news nem kerta ula klat na nakadaw ka jing sya tenra hakawai ka kali pick up piago. Kani kalajah nin ka janmit ha New Hill lum suyung juai hajan kawai ka petrol pump. Kani ka kali ka badon yu number ML khatway Sau nyo san pra balanya da u langki pawa arpus nem kerta nalum pedi mi mintudu. Lapen kit no marmar ya uni ukna sa Dr. Norman Tunnel Hospital juai kenang banyo ka jing sumar. Henry ki doktor ki lapen tip ba ula klat no suwa ban poi sa jaka sumar. Hadin kani lapen kit ya u sa civil hospital ya long ban pendep ya ka jing dan kam kat kom ka ain. Sa kani ka khubor. Hadin lai sengilap ya kamet usamla basya rong ha amlarem. Uwe usamla ula sya rong ha ka kat ba udang temu banjam na siliang kawa bat kani kalajah ka step arterik mentak bunai. Uni usamla udai na kasunong kirweng ka bahap ha Muktapur. Kinong song sunong ka Muktapur amjalong bat hawai bhoi ringkat kibor pulit kila persyang banwat ya kamet borok sengi. Henry kim lap din satya ya ka.
Kakanhon Search and Rescue Team SRT na silong kalahiyar siya katay kajaka na do kalay terik. Hendray kimlap DNA. Badday hakasan terik haba ko kalakam duna layo ban khwai ya kamet yap jong u. La IT ya kamet siya kibahayeng hadian ka jing kerpat ban pelait na ka postmortem. Menta na kenjat syai. Kini kimat bakongsan. Kayaw lang sti kabam ju siya ban bu dukan kibar jela. Pinhiar bay kali ki olto bakamay juway silong na kaarspasan po siya kaarspa. Bathot ki kali hadian bathep petrol suba bakle ya ka petrol pom hanong spong. Rai ka blok kongres ban lech sa UDP hapo ka jingelam uba HDR lingdo. Ka UDP kamday ka parti khasi ong uba kermen sila ka jingelang hatura. Ngan buddin ya kidinjat uba daskiat baha ong usyamphang. Ka AITC kadai ka parti kirunar keno uba sanbor. Yo PhD uba cyber lang. Kela katrok mensa unongnya bat kimuj. Ka presiden rule bama. Ngajit kini ban pensengau syapi. Sa kane kawai pat ka khubor. Kela katrok mensa unongnya bat kimuj. Kawai katrok kabadon nya unumber AS Arsan EC not lai pralai bat kabakit chitrok kimuj. Kala ha kawai kajaka balong hongdong hapo ka surok NH lai pinyo hakatwai mer. Kajaka kabahap hapo ka jingpet jingkmi ki pulit jarabat outpost. Katay ka jingja kalaja hinin ka step hakapor prabaje aim step. Hakaba katay katrok kabakit kumpa arpsan teli ki muj. Kaday kabawan na West Bengal da ka jingtmu ban leit penhap ya kitay ki muj hapo kayo muj kabadon habernihat ribhoy. Hakatay ka jingja accident unongnya jong katay katrok ula mensaw. Bat ki muj ki balakit hakatay katrok ru kila mensaw. Kila don sa sangut ki weipat ki basyong hakatay katrok bat ki bala shulait salit na ka jing mensaw hakatay ka jingja accident. Sa kane ka khubor. Pinhiar bay kali ki olto bakamay juway sa Shillong. Naka arspa sanpo siya ka arspa. Ka juway Shillong Alto Tourist Association kalapin bana banado kan riu terik ujeliw arpau arpuar kan pinhiar no ya ka bay kali naka arspa sanpo siya ka arspa tengka marway. Kumban syupin kan mau banado bawan link shop ka klam COVID kat khandai lahab ban penduna no ya kinong leit nongwan kat kum ka jing betha ka sarkar khnang bante lakam na ka jing saphriang jong uniu khnyang jingpang dei na kane ka daw jong ka jingkit duna briu kinongnya kali ki haban penkiu no ya ka bay syong kali na do katay kapor na ka daw ba ka sarkar kalaweng no ya ki kendon COVID kat khandai ka basya biang ya ka leit kawan pajba bat bankit ya kinong leit nongwan kumbalong mensua kumta kinongnya kali kilala ban penduna no ya kabay kali jong ki olto na ka arspa sanpo siya ka arspa tengka. Henry na kabenta kabay kali jong ki kali kamay jong ki swift kandang ne kumju. Bat kata kan long arspa sanpo tengka sikli briu na silong sa juay. Henry na kaliang ki pajba kila ay jong mut baknang bansuk kalait kawan ki kali kala ay jong mut ban penduna omtang na kabenta ki kali olto Henry wat ya ki kali swift ru. La ban ong ba kabay kali kadai kaway kabakta bah ya kalait kawan upajba. Lada ki penduna ya kabay kali kumba ki ju penduna mensua kanyarap sibun yang ngi ki balait bawan namar kane ka kata palan ngi ki badan khon chajangai teng dakwa ban leit pej ya ki khon hap dap perkhat arsien laong kawai na ki nong syong kali kublai sibun nang yai sa bat ngi ha kane ka channel jongi